kandi nzagarura abarundi n'abarundikazi bajyanywe ari imbohe, bahungishijwe, bakuwe mu byabo, nzabagarura mbageze mu gihugu cy'i Burundi, mu gihugu cya kavukire yabo, maze bahagararire ubwami busuzuguritse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Impamvu nsomye iri jambo nkavuga ngo nzagarura abarundi, nzagarura abarundikazi mbinjize mu gihugu cy'i Burundi, bahagararire igihugu cyari gisuzuguritse, nuko message irebana n'abarundi, nuko message irebana n'abarundikazi, nuko message irareba abarundi bahunze, ndetse ikareba n'abarundi bakuwe mu byabo kubera ibibazo runaka, ikareba abarundi batakibarizwa mu gihugu cyabo. Bibiliya iravuze ngo kandi nzagarura abarundi, kandi nzagarura abarundikazi, kandi nzagarura abajyanyweho umunyago, kandi nzagarura abakuwe mu byabo, kandi nzagarura abajyanywe n'intureka runaka, kandi nzagarura abajyanywe n'inzara, kandi nzagarura abarundikazi bagiye, harimo abagurishijwe mu bihugu bya Omani, harimo abatanzweho ibitambo, hari abatanzweho ibimazi, hari abatanzweho kugira ngo bazahitanwe n'umwuzure. Abarundi batambwe nk'ibimazi mu buryo batazi, bakagurishwa mu bihugu byo muri Arabia Saudite, byo muri Saudiya, bagatambwa. Mu by'ukuri baratambwe, kandi batambwa n'abagakwiye kubarindira umutekano. Abo ngabo baragiye, abarundikazi baragiye babakenyeze, abigeme baragiye bajya muri Saudiya, abarundi abasore baragiye, imikangara yaragiye, uretse ko hagiyemo n'abandi bagiye bijyanye, ariko baratambwe, baragiye, batanzweho ibimazi. Ibyo ntabwo mwabimenye, abandi barahungishwa. Iyi message iraje ireba abo bantu aho baherereye hose, ngo kandi nzabagarura mbagarure mu gihugu cyanyu, ngo icyo gihugu cyari gisuzuguritse nimwe muzagihesha icyubahiro, icyo gihugu kitagiraga igitoro nimwe muzagiha igitoro, icyo gihugu kitagiraga amahoro nimwe muzakizanira amahoro, icyo gihugu kidafite demokarasi nimwe muzagihereza demokarasi. Niko Imana ivuze, ngo kandi nzabagarura, ariko izagarura abo mutima. Birashoboka ko hari abagiye bakagena nta mutima bagira, nabo ari abansi b'igihugu. Birashoboka ko hari abagiye bakagenda nabo nta mumaro bari bafite. Nimba waragiye uri umurozi, uzagwa iyo wagiye. Nimba waragiye uri umushurashuzi, uzagwa iyo wagiye, ndavuga umusambanyi. Nimba waragiye waribaga amakori, uzagwa iyo wagiye. Ariko umurundi n'umurundikazi b'abanyamugisha, b'abanyamumaro, b'abanyakuri, Imana izabagarura. Hariho umurundikazi, umukenyezi witwa Kiramvu, wakunzwe kwitwa, numvise ngo iryo zina ngo ryitwa Kiramvu. Abari abanyamakuru bagiye, abo ngabo bitegure bazasubira, Imana izabashumbusha ibasubize mu gihugu cy'iwabo. Abasirikare bataye inkoho bakiruka bakagenda, bitewe n'intwaro mbi, bitewe no kubashora mu ntambara za hato na hato, mu ngwano zidafitiye umumaro imiryango yabo n'abene gihugu. Abo bagiye, Imana izabagarura, ariko hariho kondisiyo kugira ngo ibagarure. Nuko bazaba bakora ibyo Imana ishaka, nuko bazaba ari abantu bagiye barenganyijwe, kuko hari abantu bagiye batarenganijwe, ariko abarenganijwe bazasubira mu gihugu cy'iwabo. Natwe tuzasubira mu gihugu cy'iwacu, ntabwo muzahera mu buhungiro, bazasubira mu gihugu cy'iwabo, bongere bagire agaciro ku matongo yabo, bongere bagire agaciro ku mpuzu zabo, bongere bagire agaciro ku gwaruka rwabo, bongere bagire agaciro imbonerakure zabambuye, bazagira agaciro kagiye gatandukanye. Imana izabagarura mu gihugu cy'iwabo ngo cyari gisuzuguritse. Niko muri Ezekiyeli havuze. Hari igihe njya nicara nkumva bitwa bambaye ahaga, nkumva bitwa imbonerakure zigiye zitandukanye, baravuga bati abo bantu ntibazagaruka, ngo bazahera iyo. Nta gahera iyo kagiye, niko umurundi aca umugani. Nta gahera iyo kagiye.
imbwa yahiye ku murizo iravuga ngo harakeye tuhereke abagabo. Haraje kugira ngo herekanywe abagabo, kandi Imana izaza ntabwo izaceceka, izahindura intwaro mbi, izayikuraho. Imana izashyiraho intwaro ihuriweho n'abantu benshi. Hari abari kuririra mu nkambi, inkambi zo muri Tanzania, inkambi zo mu Rwanda, inkambi zo muri Uganda, inkambi zigiye zitandukanye. Nubwo hari abagiriwe umugisha, Amerika ikagenda ibajana ikabahindurira amateka, ikabahereza akazi kabajyana mu gihugu cya Amerika, ariko nabo bazosubira mu gihugu cy'iwabo aho bataye uruzogi, bazosubirayo. Reka rero mbwira abantu ko intwaro igiye guhinduka, kandi uzaba ari indongozi nkuru cyangwa uzaba ari nimba zaba ari Sebarundi cyangwa nyina w'Abarundi ntabwo mbizi, ariko azazana Abarundi bose bagiye bapoterera mu bihugu bigiye bitandukanye, azabazana abagarure mu gihugu cy'iwabo, aricyo gihugu cy'u Burundi nk'uko Bibiliya ivuze. Bibiliya iravuze ngo abajyanywe bazogaruka, bazogarurwa, bazosubira mu zabo, bazosubirana amatongo yabo. Abayarimo mwitegure. Uwatwaye amatongo uzi ko yatwaye mu kigwate cyo mu Bujumbura, yitegure kuzasubiza iryo tongo. Uzi ko yatwaye Kanyosha, itongo ry'abandi azarisubiza. Uzi ko yatwaye Mutakura, itongo ry'abandi azarisubiza. Uzi ko yatwaye Ruguru nka Ngozi, azayasubiza. Za Bugarama azayasubiza. Rugombo azasubiza. Uzi ko yatwaye za Kibitoke cya Bujumbura azayasubiza. Uzi ko yatwaye itongo ry'umuntu wahunze akaritwara ari itongo riri Kibitoke cya Rugombo, yitegura azarisubiza. Kuko mu Burundi Imana igiye kuzahatengeneza, igihugu kagishyira ku murongo, abene igihugu bagatera imbere, abene igihugu bakagenda mu miduga yabo nta kibazo cya essence cyangwa se igitoro. Ibyo ngibyo Imana izabikora, kandi izobikora mu buryo bwihuse. Izabikora umwaka utaha nk'iki gihe, Imana izabiri kugaragaza ikimenyetso. Gubwa neza wowe udukurikiye, kandi wowe ubanye natwe umunsi ku munsi. Nyagasani aguhereze umugisha. Abarundi, Abarundikazi, mwese mugubwe neza, kandi Imana ibishimire, ndetse ibishimire cyane. Tugiye kuganira ku bintu bikomeye, message ikomeye Imana yampaye kugeza ku Barundi n'Abarundi kazi. Ubuhanuzi buri muri Bibiliya Imana yampaye buravuga ngo, buri muri Ezekiyeli 29 umurongo wa 14 haravuze ngo, kandi nzagarura Abanyegiputa bajyanywe ari imbohe, nzabagarura mbageze mu gihugu cy'Ipatirosi, mu gihugu cya kavukire yabo, maze bahagararire ubwami busuzuguritse. Kandi nzagarura Abarundi n'Abarundikazi bajyanywe ari imbohe, bahungishijwe, bakuwe mu byabo, nzabagarura mbageze mu gihugu cy'i Burundi, mu gihugu cya kavukire yabo, maze bahagararire ubwami busuzuguritse. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Impamvu nsomye iri jambo nkavuga ngo nzagarura Abarundi, nzagarura Abarundikazi, mbinjize mu gihugu cy'i Burundi, bahagararire igihugu cyari gisuzuguritse, nuko message irebana n'Abarundi, nuko message irebana n'Abarundikazi, nuko message irareba Abarundi bahunze, ndetse ikareba n'Abarundi bakuwe mu byabo kubera ibibazo runaka, ikareba Abarundi batakibarizwa mu gihugu cyabo. Bibiliya iravuze ngo, kandi nzagarura Abarundi, kandi nzagarura Abarundikazi, kandi nzagarura abajyanyweho umunyago, kandi nzagarura bakuwe mu byabo, kandi nzagarura abajyanywe n'intureka runaka,
kandi nzagarura abajyanywe n'inzara, kandi nzagarura abarundikazi bagiye. Harimo abagurishijwe mu bihugu bya Omani, harimo abatanzweho ibitambo, hari abatanzweho ibimazi, hari abatanzweho kugira ngo bazahitanwe n'umwuzure. Abarundi batambwe nk'ibimazi mu buryo batazi, bakagurishwa mu bihugu byo muri Arabiya Saudite, byo muri Saudiya, bagatambwa. Mu by'ukuri baratambwe, kandi batambwa n'abagakwiye kubarindira umutekano. Abo ngabo baragiye, abarundikazi baragiye b'abakenyezi, abigeme baragiye bajya muri Saudiya. Abarundi abasore baragiye, imikangara yaragiye. Uretse ko hagiyemo n'abandi bagiye bijyanye, ariko baratambwe, baragiye, batanzweho ibimazi. Ibyo ntabwo mwabimenye, abandi barahungishwa. Iyi mesaje iraje ireba abo bantu aho baherereye hose, ngo kandi nzabagarura, mbagarure mu gihugu cyanyu. Ngo icyo gihugu cyari gisuzuguritse, nimwe muzagihesha icyubahiro. Icyo gihugu kitagiraga igitoro, nimwe muzagiha igitoro. Icyo gihugu kitagiraga amahoro, nimwe muzakizanira amahoro. Icyo gihugu kidafite demokarasi, nimwe muzagihereza demokarasi. Niko Imana ivuze, ngo kandi nzabagarura, ariko izagarura abo mutima. Birashoboka ko hari abagiye bakagenda nta mutima bagira, nabo ari abansi b'igihugu. Birashoboka ko hari abagiye bakagenda nabo nta mumaro bari bafite. Nimba waragiye uri umurozi, uzagwa iyo wagiye. Nimba waragiye uri umushurashuzi, uzagwa iyo wagiye, ndavuga umusambanyi. Nimba waragiye waribaga amakori, uzagwa iyo wagiye. Ariko umurundi n'umurundikazi b'abanyamugisha, b'abanyamumaro, b'abanyakuri, Imana izabagarura. Hariho umurundikazi, umukenyezi witwa Kiramvu, wakunzwe kwitwa, numvise ngo iryo zina ngo ryitwa Kiramvu. Abari abanyamakuru bagiye, abo ngabo bitegure, bazasubira. Imana izabashumbusha, ibasubize mu gihugu cy'iwabo. Abasirikare bataye inkoho bakiruka bakagenda, bitewe n'intwaro mbi, bitewe no kubashora mu ntambara za hato na hato, mu ngwano zidafitiye umumaro imiryango yabo n'abenegihugu. Abo bagiye, Imana izabagarura. Ariko hariho kondisiyo kugira ngo ibagarure, nuko bazaba bakora iby'Imana ishaka, nuko bazaba ari abantu bagiye barenganyijwe. Kuko hari abantu bagiye batarenganijwe, ariko abarenganijwe bazasubira mu gihugu cy'iwabo. Natwe tuzasubira mu gihugu cy'iwacu, ntabwo muzahera mu buhungiro. Bazasubira mu gihugu cy'iwabo, bongere bagire agaciro ku matongo yabo, bongere bagire agaciro ku mpuzu zabo, bongere bagire agaciro ku gwaruka rwabo, bongere bagire agaciro imbonerakure zabambuye, bazagira agaciro kagiye gatandukanye. Imana izabagarura mu gihugu cy'iwabo ngo cyari gisuzuguritse. Niko muri Ezekiyeli havuze. Hari igihe njya nicara nkumva bitwa bambaye ahaga, nkumva bitwa imbonerakure zigiye zitandukanye, baravuga bati abo bantu ntibazagaruka, ngo bazahera iyo. Nta gahera iyo kagiye, niko umurundi aca umugani. Nta gahera iyo kagiye. Imbwa yahiye ku murizo iravuga ngo harakeye tuhereka abagabo. Haraje kugira ngo herekanywe abagabo, kandi Imana izaza, ntabwo izaceceka, izahindura intwaro mbi, izayikuraho. Imana izashyiraho intwaro ihuriweho n'abantu benshi. Hari abari kuririra mu nkambi, inkambi zo muri Tanzania, inkambi zo mu Rwanda, inkambi zo muri Uganda, inkambi zigiye zitandukanye. Nubwo hari abagiriwe umugisha, Amerika ikagenda ibajana, ikabahindurira amateka, ikabahereza akazi, ikabajyana mu gihugu cya Amerika, ariko nabo bazosubira mu gihugu cy'iwabo aho bataye uruzogi, bazosubirayo. Reka rero mbwira abantu ko intwaro igiye guhinduka, kandi uzaba ari indongozi nkuru, cyangwa uzaba ari, nimba azaba ari Sebarundi cyangwa nyina w'Abarundi ntabwo mbizi, ariko azazana abarundi bose bagiye bapoterera mu bihugu bigiye bitandukanye, azabazana abagarure mu gihugu cy'iwabo, aricyo gihugu cy'u Burundi, nk'uko Bibiliya ivuze. Bibiliya iravuze ngo
abajyanywe bazogaruka, bazogarurwa, bazosubira mu zabo, bazosubirana amatongo yabo. Abayarimo mwitegure. Uwatwaye amatongo uzi ko yatwaye mu kigwate cyo mu Bujumbura, yitegure kuzasubiza iryo tongo. Uzi ko yatwaye Kanyosha, itongo ry'abandi azarisubiza. Uzi ko yatwaye Mutakura, itongo ry'abandi azarisubiza. Uzi ko yatwaye ruguru nka Ngozi, azayasubiza. Za Bugarama azayasubiza. Rugombo azasubiza. Uzi ko yatwaye za Kibitoke cya Bujumbura azayasubiza. Uzi ko yatwaye itongo ry'umuntu wahunze akaritwara ari itongo riri Kibitoke cya Rugombo, yitegura azarisubiza. Kuko mu Burundi Imana igiye kuzahatengeneza, igihugu kagishyira ku murongo, abene gihugu bagatera imbere, abene gihugu bakagenda mu miduga yabo nta kibazo cya essence cyangwa se igitoro. Ibyo ngibyo Imana izabikora, kandi izobikora mu buryo bwihuse. Izabikora umwaka utaha nk'iki gihe, Imana izaba iri kugaragaza ikimenyetso